Penuhuat makimisa datadaw baino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Sriven. Steady recovery for Michael Mojini. Steady recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Special intention untuk di Betsy Makajil, Lisa Elisabetta Bidin, Jude Stephen Sondo Jr., Willie Verenius, Melania alias Lavinia Bidin, Oviton Tokonogi Sambayang Datadabaino, Okaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Conolia Anthony, Ate Di Simon alias Chester, Emily Jombin Siap, Stephen Giniti, Madam Monica Ubah Sili, Mr. Eugene Lido Mojinol, Lucia Gondipon alias Beb, Mary Elizabeth Makajil, Frederick Makajil, Josephine Amit Ginsu, Stanislaus Malim, Paul Mostino, 100 hari pada hari ini. Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohyungan.
berkatmu, poin tubuh Dia, oi Tuhan. I dengan ditama, om ditanap, om di spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus di tokau, om i keginavan di kinaingan, om i kepisaan di spiritu terbitua, miampai na Diosu saviavi. Tapi ngavi, kanu mengakun de dosa ngavi di tokau, om kapapatonda na di tokau sendi, dan memalamai di ketepatan, taham lati terbitua. Mengakun zau, dari di kinengan tafakas, om dari Diosu ay tepinengavi, dono ko pamidoso zo ko zo, id pemusavan ngaviku, om id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, om id nunu i auku nangasan demimang. Mazan dah hasakku, mazan dah hasakku, mazan dah hasakku tagaso koso, itin pogi, demakin sian zo di meri, i obitua penti hombus hahangai, savia vidi tasab om sangti ngavi, om Diosu tepine ngavi, de semambayang mentok dogo, dari Tuhan kinengan dotoko. Kiko senanoda di dotoko ikinengan tafakas, memahyong do dosa ngavi dotoko, om mogavit dotoko dari keposizon selajur. Tuhan kesianaino. Kristus kesianaino. Tuhan kesianaino. Kanu semambayang. I gracia nu ay Tuhan semambayang sikoi, da idsa vevi timpu maguhuna dadagay, om sumusu tino, om mamadari dagay, da tamay mo pentantu ginavo, da papanjul, da kalaja tangavasi dagay. Mazali Tuhan Jesus Kristus za tanakno, imamamasi, kinengan mentok so hihinaid, aiso ko pupuson. Pembahasan mantak disuat di Santipol de Tuhun Ngavi, Rom. Auzo i oikum ikum di abal tavasi. Tu i noponga kuasa di kinoingan do menampasi do saviavi ikiva kotumbazan. Jehudi ngavi pohait, nga Greek ngavi ponogi. Tu itino inunu i popointahang di kotu hidan di kinoingan doi do toko. Popokito do ingkuo o kotumbazan do mogovit doi kotumbazan. Toi miaga di boson di buk to bitwa. Ituhun kotunut nuponga ko ium do koposizon maza do kotumbazan. Iko hodong di kinoingan nuponga masopoin tahangon mantat surga. Do humavan do saviavi i au kobituhan, om kobuntugan, do tuhun ngavi, om popotolungku, do katapatan, do itkalatan dioho. Tu nunu i anu mongiho, kokomoy di kinaingan noponga, ponggonop kozo, tinahang do dioho, tu ikinaingan sondi, o pinapatahang di. Mamantat po di Woguno di kinoingan ipomogunan do ino po kuasa om kabituhan selajur di sido. Songko po do au okitoi nga doiho no hait do montok di pemusavan do mintong idi konunu nga vino todo di sido. Iho no donukuo, tutuhun nga vi megadino no po nga, ay so do sabab kopohyongan.
no kotutun iziho di kinoingan, om kakalpo, do minada, do mamantang di sido, sa bagi do kinoingan, toy do monong kotohuot di sido. Tado nogi nodi, do minonodo iziho, do au nabaw, do mantat di kilonjo, om di pomusavan, di ho, ay soswang na po nga no kotuvong. Hobi do minomungan iziho di ho, sondi do itaba kokomoy do onu idon pomogunan. Nga hobi do koboswanan o kinodo di zon di ho. Gisom ima do pinohon di ho ikobontugan di kinoingan au miho apatay do montok maso ay so hogo. Montok di koomitan di tuhun miho apatay do tombohok ngavi do tazam ngavi apatakot omi humondoy ngavi. Iho no do nokwo ikinoingan tu minama zada di ho doit kandasan tanga zamut di ho om di kobasan ngavi iaw kapamantangan di ho do tinan ngavi di ho sondi. Tu nakapamazada ziho do katapatan don kinoingan do pinunguhon do wudut om nakasamba om nokopo nompuan do vinangun ngavi om okon iko i mamamangun i azo selajur. Amen. Ibos di Tuhan, ketuhanan dait kinaingan. Itavan ngavi papabal di kobontugan di kinoingan. Itavan ngavi papabal di kobontugan di kinoingan. Itavan ngavi papabal di kobontugan di kinoingan. Om ikinavahadon tavan popokito di kinalaja dohongon ngavi daw. Tadaw sumuvohi tadaw do maganu di susuzan. Om sodop sumuvohi sodop. Do papabal di abal. Itavan ngavi papabal di kebontugan di kinaingan. Aiso boboson, aiso bos, aiso oho do ongo. Nga gisom di no po nga popotongkop di tana. Bos ngavi di ho kodimpot kozo doit sompo mogunan. Itavan ngavi papabal di kebontugan di kinaingan. Pababango inovos nu, doy di supu nu, om iya ozo no di kotulanu ngavi. Alleluia, alleluia. I Tuhan miampai dia zu. Pembahasan mantadia baltavasi tebitua sinuat dilu. Kopo pongokozo di Jesus do membos do ontok songuhun Farisi minagahap di sido do makan id hamin daw. Suminuvon isido minikaw id damping di meja. Noko kito i Farisi diti natangahan do au minomog pohaid isido do paguhudi makan. Nga minobos i Tuhan do disido. Ta oi Farisi ko ngavi. Baka son Diesu id dahabus do sasavan pinggan do id suang Diesu sondi nepo nuko do pagugundo nok tahasu kalatan. Oi boson ngavi.
Okon naku ko isido I minonodo di id dahabus, I minonodo ponogi di id suang. Okon ko ingka nga panak no do tianggom ngavi do mantad nunu ikiva di Yesu. Om dadi toto topot no do patitikid ko nunu nga bakas may montok di Yesu. Ia baltabasi di Tuhan. Tapne ko nga vi, nung mugad ko de donggongon, kosomo kosonguhun, au memakai the face mask. Nga automatic de pemusavan nu, oi, inonggo mas nu. Teko nung kiba pigit-tigit nu nga, manaka de iso, the face mask. Teko nung mugad ke hamin tuhun, ti sesau zo de kakinamti, nga peraturan kaya apa nih. Paghu ko suwang de damin, pada mau sanitize dulu. O kana pa ko hongon ogan nga satu badan, sus kadi nagalopom. Kani. Nga ito na pa nga norma, ko position to ko, de babay no. Ikan na gitu na Pharisee to kiba disido de 613 rules and regulations dari keposition do mentok do tuhun do Yahudi. Jadi nung kiba iso alanggar no nga toguron. Megal di nongoto ko pembahasan di bayna Jesus au minanusi do hongon bo. Akan ka sanitize kyo. Nga pagulo pa nga pagulo makan musi manusi hongon. Megal lagi moheng do toko. Tu odong kya do auto ka musi hongon nung tanak toko onini nga cuci tangan dulu baru makan. Jadi ingkana pemundaman. Teko nako pain tanom, pain suang dari pemusaban do toko. Jadi pagu toko makan nga manusi po haid hongon nung au bolusi hongon. Kaiso na po tabi ko ngabi, iano to ko do pemundaman, mantadi ti pembahasan nga, itin po rules, undang-undang, tinodo, nga mentok do kabasian, kasanangan mentok savyavi. Nung iso no, tayo ko particular group no i-onsi ko, i-vokon di au katanod, nga akon ko undang-undang. Jadi ano man to ko iti, undang-undang na pa nga mentok ko kabasian, kasanangan konsikan, mentok do community. Sa baby community onsi ko tumano di undang-undang. Mentok number ko nga ano nagi penghasa iti tuhun na Pharisee do minamisido di Jesus. Ida pa gitu kantakan iti minagano i Jesus do iso po undang-undang di lobi akawas. Komanta demontong no po di luaran. Inabi kemudian di Jesus do ako na po ko abolisi da id luar habus Diosu nga vasida nung lagi abitua abolisi id subang de ginawa Diosu. Ina pagi kuha ka di Jesus sa minabos do deti nung kibat yung gomno panak. Kumusta na pa nga sumuno kaya dato ko sangyan to ko na po daw manuhong ratuhon nga musti manta di subang de ginawa to ko i otohuod ang paintunod. Akan ko sa mga manulong orang supaya saya kena puji-puji. Saya bukan saya memberi sesuatu supaya orang nampak saya buat sesuatu. Okon nga mantad di ginawa di obitua obing ginawa manuhung ko totopot kumatuhon do suvay. Ina tapan ko ngabi I kalamazan do ikarasti ilamazan to ko do kosaban bayna kana menung katolik kenengan to kiva iti ginawa do ko I obitua obing tuhong kuma do tuhon suvay. Hindi begitu, zato ko na pa nga, ako na pa ko, obalisito ko, idhabus, nga, obi binasito, obalisito ko nga, obitwa to ko, isubang na ginamura to ko, kumati sa omtiso. Isay, minanak, do kabituhan iti, I Jesus, sandi, iminangajal to ko, do guminavo, nagi, ako na pa ko, idhabus nga, lolobi da, isubang na ginawa to ko. Kano natabi ko nga, mikot di Jesus, meja de karesiditi, tu nanuan to ko di Jesus do kabituhan, di obi no id subang do pamundaman nagi ginang boda to ko.
Azau kono Tuhan kinaingan dosa babi binangun tumasa do kovosianu nakati musike di loti takkan sediau tu bari tanah am kalaja do hongon ngabi di tinau Tuhun dumadama iti mentok dagai di loti do koposison. Azau kono Tuhan kinaingan dosa babi binangun tumasa do kovosianu nakati musike di hing anggur takkan sediau tu bari gebas anggur am kalaja do hongon ngabi di tinau Tuhun dumadama iti di tinumon do kosundu vanansa. Imang sembayang ito pinangavi do kahubukanku Diyos ngavi o tayo mo na da do di kinengan itama tapakas. Tayo mo ay Tuhan isambayang ngavi di ang tumbazano miyampai ditak ngavi kahubukan damaza diti koy maan ngavi da kantakan sendi kasabong si kinada do di kebentugan do syurga maza di Kristus o Tuhan sa. Amen. Tuhan miyampai Diosu. Poin sabato o ginavo ngavi Diosu. Kana manak do kapanang katahodan ngavi dari Tuhan kinaingan datakaw. Tau tepat do katunu do matuhid iti kalaja sa kapamosisan sa tamay mo idna bono po da manak diaw do kapanang katahodan ngavi oy Tuhan tamatobitwa kinaingan tabakas kozo aiso kapupuson. Tu kohyo zikoy do painsangano iti doid kabantugano tayo sa gantob da minikot ko doid kapanangkada zanda Tuhun ngavi miho apatay mayampai do ki noingananu o mino nguug podi montok dagay do kapamahingasan di sendi imiho apatay do id nontodonon do kotu ansa ada di daiti di lahan ngavi do kapamosisan maza di Kristus Tuhansa. Maza di sido itinimungan da tasab ngavi da sumamba da kalajaan no umondos id kotindapaan selajur no oho ngavi dagay sumambayang sikoy mampat na dadi diho id iso kopiampatan hosuk da kaazaan tabantog da maso sikoy mangaso. Obitua ituhan kinaingan do kapuasan ngavi syurga tabanong tanan kono do kabantugano kasan iri takabaskoso also isido imiko tingan di Tuhan kasan iri takabaskoso. Ato topot obitua ko ay Tuhan. Ito vuda salviavi kabituhan. Itinapogi da dizono do obitua at itak ngavi sumambayang sikoy maza da papasondot di spiritu no da ditingavi miagal bahobo umatu. Moy da ada di da itingavi da montok dagay ditinan omza di Tuhan za i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido nasagak kozo da siminuang da konda sa andaw minagano isido da lote. Minanak do kapanang katahodan ngavi minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw mosbos nuwa iti salviavi ko pangakana diti tu itino itinanku ipatakon nai montok Diosu.
idlahan miaga di untuk napongo imakan min sedop nanu disido isasavan. Insan po da minanak do kapanang kataho dan ngavi pinatak disido kumadi makikya ngavi daw. Omos bos onuwa iti salvia viko panginom na mantad iti. Tu itino isasavan di zaku Iza di batas kebavagu aisa ko pupuson ipatunguan may montok Diyosu montok tegumu montok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti do keandaman dogo. Katapatan taham lati do katumbasan. Itinapogi da masasikay mamalamay di kaandaman, di kinapatazan kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kaposisyon isasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahodan ngavi, dan dikitan si kediaw do kapadan de dumbangan no menumpuan de diaw. Ahodo kozo isi koy do sumambayang do magi do tinanam sa de Kristus at timong si kinada do iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo oy Tuhan eklesia no paintongkop in patatongkop di pemagunan Omavito na Josido dedi kepenuan do tahwod sa kaday. Songovian miampai Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fada ngavi. Ando mo nagi ita pinay ngavi dagay, inangokodop, idi kahansanan di katungagan, Saviavi napatay id kosyanan no. Tay mo na isyoho deni navaw de vos no. Kosyanay dagay Saviavi, sumambayang sikoy, Pamiampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadakinaingan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miampay di apostol tong bitwa, Savia vi isangti inakpapon si ko diaw, po ompus di umulan ngavi. Kano si Canada di kabosyan, na dumadi do sampi tumungpus ngavi di kaposizon sa lajul, mga zo, mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampai disido, idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu tobitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diaw no, montok sohihinaid, ay so kopupuson. Doi di penuh di mamamasi, naog maza do kapangyaan pangkinoingan, katama zikoy de mabos. Tamaza di syurga, abituano ang ano, mikot o kapamalintaan no, isabnu ay maanday tanah, miagal da ingkana ida syurga. Takandagay da tadawditi, o loti sa tasasangadaw. Ang pahiyang osikoy, ang hasa nga bidagay, negaldagay, pahiyang bisanto, mabandagay, ang kada isikoy, o vito, doid koy mbasatan, nga pasos koy no mantatala. Pagabaso sikoy ay Tuhan, sumambayang sikoy, mantad patitikid talaat, katahuod no damanak da pibabasan, itadaw nga bidagay, damazali sa kaday da kasyanan no, Pengabas zikoy na data may mo mantad doso, pentampasi mantad salviavi kasusaan ginavo, damaso zikoy poingandad di kahansanan na bituhan, di koy katan di mamamasisa Jesus Christus. Tuli pamalintan,
Oi Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kada intong do doso nga bidagay, nga do di katumbasan di eklesiano, katahuad no da manak do sido do pibabasan pisaan, ikot tanudan miyang pahisap no, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tamoy mo. Kanuno di, magitataak, da tanda do pibabasan. Intangay idomba di kinengan. Intangay isido. Imangidu di doso ngavi di pemagunan. Abituan sentob oho di makan demi sesedop di domba. Tinan amza di Kristus menggawit tatakaw dari kapasison selacur. Kano sumambayang,
Mungkin sian kozo isikoi, do kalajaan no, do pain huduk kozo ay Tuhan, do tu papakan kedagay miyampai di kapamosizan imikot manta di tinan amza to bitwa kozo di tanak no. Ingkano, do mamadadi ko no dadagay, do magi ngavi di kaduduvo, do kinoinganan di sido. Imamamasi ang mamalinta, mentok sohihinaid aiso ko pupuson. Katabian gugumampi di mananabus, sabo di hahangai tabitwa Mary, de diaw pinatak di kinengan, itanak tontoy soondaw, de diaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw, niyampai diaw nadadi i Kristus dotuhun. Tabitwa Joseph, didagay panagi, pakitanay diaw sandi dosanghun tama, kam abito zikoy de lahan do kapasison. Pakianway zikoy de grasya, kabinsyanan am sinyaw, ob umuhigay zikoy mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Kinuingan tabakas mamalakat na Diyosu. Itama, omi tanak, omi spiritu tabitwa. Buzu no id pibabasan, mga zo di Tuhan, maza do kaposison Diyosu.